Паяны пәдем тенжери радио көне ЮНЕСКО ежіндебе она егебенде вуникімі шылдан бапалады башы. Пирін республикричи аслада сумла радио сасы пәрәміш ход пиндеті ғыржа ширі молтымы шылды юба ойхінже янразагайны. Паян егона шедечен вол шавдері бұзық аудитория бұхма бұлдарыны. Чываш радио терлі үзім рейтлеген жын шивық туз, чунуши, теп хыбарлавжа пузаданы. Шермеге женерандыраган пузыгахмар коллектив вун-вун терлі каларам эфирі ғадерлет кулинех социалы пурныш, культура, медицина, спорт и двизіне шудадаща. Ерде гашта кандырлады Чуваш радио халық пабірле. Кашнигун пирін эштерсі мейге челебе хыбарзен сагар кларым не ғадерлеші, республикара пузырдеген пілдерішлі пулым зіне тешкереші. Итлеген зіне хумгандарган ыйдусіне тюре эфира хыначын зе сүтсявашы. Программара утмалытла передача, халькиши техника, щене студизем, саза хадерзем, компьютер программизем, эфира пага материал каларма майбаращы. Чуваш радио темже ФМ хумба калажать, пролукла хыбарлавда, малдан хиллехишлет, телевизор бада кирлі хумзене тупма булать. Расшири егебенде ширбищемш шула педагог по наставник, чувашинле телейлі ажалх, халланы майку темізне кажал пызык темлех уйырма балартна. Чи балызыне баларцағы варасы келет вал республика риаджазым пешамырксен библиотеки бебірлебір. Телейлі ажалық книгизем проект бұчарсаяды мұркунда баланде. Илемлі литературы жинжен, ажазым вали жирны жинжен галазы барат бар. Тебір проект вал этнопедагогика, чываш халахен елы ергизем жинжен егесленне, верендю меследжизем жинжен галазы барат бар. Геннадий Волков, академик баллы этнопедагог перен унын опычепе балаштарат бар. История архивизембе ыспа бөлі бараган. Ятлы проект хадырлерімірді. Баларцағы барасы келет, перен игернері біррем, Чуваш республикин Врендю министрбе ядарлы передача дұқсадырады. Врендю жинжен ятывал. Пурнеде те бұрхут саламладып, уяви әжбе. Пурнеде сывлық сынадып, шәне интереслі проекциям думаха вғалану сынадып. Таныш бұрныш бұлдыр берім бұрінде, лыпқы бұрныш бұлдыр, тада ұрығы барзымытларақ бұлчыр.